morning, hallelujah, as we come to worship and to honor and glorify God, in the Leo Felicia, Tabitha Fabea, the Leo Papa Lea, Malongoro, Olo Faola, the Tuolo Papa, the Fatu Tua Lavea Tia, Olo Tabita, Oia, the Lifo Lobolata, Olo Olo Olupa, Olo Manu, Olo Faola, the Faola Yatia, so Ote Fatu, Ote Faola, the Tisha,
Ua tala mai le langi le mamalu o le atua. Ua whaalia fo i le vani monimo ngā luenga aona au. Tātou te talo. Ia o male atua ro mātou tamā. Mātou te pāwhitai i le nei tai au. Ina ua mātou wala whai mai whanunga le lei o le nei tai au fau. I lo ua lofa ma lo wanga le lei o mātou atua. Sa tō whalo nuu ma mātou mo moe. Sa mātou le mana tua la ua fio. Pei tai o le nei tai au. Ma alo i lau pule whasoa. Le au a mātou maua le nei mawhutanga. O no loa lofa ia i mātou no mātou atua. So se taimi le li ie te whai ai mea sili mo i mātou. E ei voi taimi mātou te manatu ai wa e le alofa mai lo mātou atua. Pei tai ua mātou i loa. Le ai se alofa e sili. E pei o loa alofa lo mātou atua. Pāwhitai tele lo mātou tamai le nei aso. O le alanga o le fia fia. A wae le aise tala e ono whapapole i nai mātou lo mātou atua. A o le leo le fia fia ma le alanga o le vi inga. O le pese ma le whawhitai la ua fio. Ina wae whaia mea sili mo i mātou i le nei aso lo mātou atua. Pāwhitai tele lo mātou tamai. A mata e oe le nei mawtanga whai uine la ua fio. O le bi inga e fo ia te o Yesu. Amene. Amen. O te whaita wina ni upu mai le fionga pa ia le atua ni nei tae au e taita ina e tātou mawtanga. Salamo e whaas furu ma le lua. Aolono whai upu mua e o le wha. Le atua e whapei ona nau nau o le aila i vai tafe. O lo whapea ona nau nau o lo wanganga i a te oe. Ua fia inu lo wanganga i le atua. O le atua soifua. O a whea e au te alu atuai. I a ilo ai au i luma o le atua. Ua whaia o loi mata ma ume ai. Iao ma po. A o whai mai pea i la tau. O whea o iai i lo atua. O te mana tunatu ia mea. Ona whaavai ai leo lo loto e tonu ia te au. Wa sa mātou o whaatasi ma le tō tele. Mātou sa babali le whale o le atua ma le leo fia fia. Ma le bi inga. O le tō tele o e whai le tau saminga. As a deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food days and night, while they say to me all day long, where is your God? I remember this thing and pour out my soul within me, for I used to go over with multitude and walk them to the house of the Lord, with a voice of joy and thanksgiving. A multitude celebrating a festival. Elua mea mai tawine le manu le aila. A fia inu le aila, pe ngā le aila le fia inu e suru le vai. A o fo na lafi le aila i ona fili, e lafi le vai. O whaatusa iai le nau o le whai salamo le nei tae au i le atua. No ai ngai le nei tae au ia tātou nau i lo tātou atua. Au a tātou te manatu whatau baa i lo tātou atua ia tātou nau i a te ia. Nanga o le tele o taimi tātou tele manatua i le atua pe a solo le lei le mawtanga. Ai ao ina to ia tātou i puapua ngā mawhalawe lawe. O na tātou nau leilo tātou atua.
lo wai ngai tatou nau I lo tatou atua I taimi le lei ma taimi le lei. O oe le tupu moni Yesu e wana oe. Malo e mamalu o lo malo e file mu. O lo malo le nu e fava bau lea mo lau whanau. Ia whamanuina lo swafa lo mātou atua. A wae pa ia oe o le atua e ou le mana e ou le mi inga e ou le matango pie ma le mamalu sili sili esi. O le atua oe mai le vavau e o lamba i le whava bau. O le atua sili sili esi.
O le whaipule oe o le atua malos. Ua te tau maono mea ia te oe lo vi inga I nei tai au ma nei aso lo mātou atua. Mātou whakatai lo mātou tamai. I lo walofa I le liu o ananafi o le aso o a tai au. Tu mau pea lo walofa ia I mātou o lau whanau. Whakatai tele lo mātou atua. Whakatai lo mātou tamai lo wangalele. Whakatai a bia oe. Ia whanene ina lo suafa pa ia lo mātou atua. Waele ai se tasi atua e tusa ma oe o lo mātou atua. O le atua oe o Abrahamo, o le atua oe o Isaako, o le atua foi oe o Iakopo, ua whai mātua o tangata Samoa uma. Whakatai lo mātou atua. O le atua oe whapapau. Wile whaapapau tu mau oe. O le papa hele ma lue lue. Lo olo na warunga o te sai. Mai le malosi hule tamai. Lo wananga fama uma fa'afetai. Hule atua hule vavau na te mau oe. Sia lo leo malanga. Helelei, helelei oe.
le masuasuaina lo mamalu, le masuasuaina lo lelei, ma lo matautia lo mātou atua. Amuia le tangata e le samali le pilipilinga e ami o leanga. E le tu foi o ia i le ala o e anga sala. E le no foi le no foa o e tau emu. Ai nau nau o ia i le tula fono a ioba. E ma fau foi o ia i lana tula fono i le ao ato ma le po. O ia foi e whapei o le la au o to i tafane o bai tafe. E fua mai o na fua i o na lava tau. E le tau foi o na lau. E manu ia foi mea uma na te whaia. E le whapea o e a mio leanga. Ai peo a puti o saito i la tau o le lea i le matangi. O le mea lea i le tutu ai o e a mio leanga i le whamisinonga. E le tutu foi tanga sala i le whapotu potonga o e a mio tonu. A wawa sila fia i o le ala o e a mio tonu. Ai whano lava le ala o e a mio leanga. Papatai atu o tātou loto i lo tātou atua i nei tai.
Se mamanu o Jehova lo mātou atua. Pape nei wa whānau lau whānau lo mātou atua. Mātou tutu I lo whale le nei tae au. Masula lo wanga le lei ma lo walofa lo mātou tama. Awana e whaia le tangata I lo lava whātusa e pa ia. O le tangata e te tau ona miwi atu ia te oe. Ma peso tai atu I la wa fio. O I mātou au tausi mea lo mātou atu. O le mafua anga leana e whaia I le tangata lo mātou tamai. O e tuina foi le tūla fono. E te taitaina I mātou lo mātou atua. E na ia whaasanga tonu lo mātou wala ia te oe lo mātou tamai. Pāpitai tele lo mātou atu. Malie o mātou matai waai o malie o mātou talinga e whalongo. O lo walofa ina matua tele lo mātou atu. Pāpitai lau whamalo longa I lo wainga lotu I le nei tai au. Pāpitai e te whamangalo lau e kāle sia lo mātou atu. Awa mātou tele I loa le taimi mātou te se ai lo mātou atu. Tele foi lo mātou si le tai a te oi le aso ma le aso. Ai whawhitai lo mātou atu. Ono lau whamanga longa ia te mātou. Mātou I loa e tele toi manatua lo mātou tuana I lo mātou tamā. Pāpitai lau tau singa I le tino. Mea wa maua I o mātou lima e tau sia I lo mātou ola. Pāpitai I lo mātou atua I lo wanga lele. Pāpitai tele lo mātou tamai. Ono lo whatangata ina o mātou a inga lo mātou atua. Wa e whatupuina lo mātou ngafa lo mātou tamā. Pāpitai lo mātou atua I lo lele. Whanau, ma mātou whanau lo mātou atua. Pāpitai lo mātou tamai lo lele. Pāpitai tele lo mātou atua. Mana tua I le nei. Le nei tae au le li ie. Le au kerisiano I so se I tue fia o le nei lalolangi. I la tau o sawa ina le li ie. Ma fasi o tia ono lo suafa Yesu Keriso. Ie whapupula I o la tau mata I le whatua tua ma le manuia mamafa wa e saunia mo I la tau. Anga le lei lo mātou tua. Ia te I la tau lo mātou tamai. Mana tua sa moa si o mātou malo. Anga le lei lo mātou tua. Ia file mu sa moa ia te oe lo mātou tamai. Ia mātatau tangata uma I lawa fio. A wao le malo e whawai ia te oe. Ia ui ngā lo whawai loto mā nganga o lo nuu, ma lo atu nuu lo mātou atu. Amanuia mai oe le nei tae au I lau whanau. O ai wale lava mai le nei aso. Tai mai lo mātou atua I se taimi lo mātou tamai. Te whina ngalo alo whai lo mātou tamai. Pāpitai lo mātou atua. Ai eisa mea ua o le tā ua le nei tae au. O e ati lau sila whanga lo mātou tamai. E te sila pia mea uma. E te sila pia tangata uma mo lātou ingoa tai tō tasi. Te ia e anga le lei. Pai atu iai lo ao lo mātou atu. Mātou sauni e whalongo I lau a fionga pa ia I le nei tae au. Ia alu male mana lau. Ia ulu I loto ma fina ngalo lau upu lo mātou atua I le nei aso.
Ona o Yesu Keriso lo mātou wali ima lo mātou whaola. Ua mātou te talo atuai. Amene. Amene. Kātou walala mai lana kātai. Ya, whai te talo tātou taulanga. Ia ona au mai leo tātou taulanga. Ia wale tua lo mātou tamā. Mātou au ina se taulanga. Whai mabai ma lima o lau whina ngalo lo mātou atua. O mea wa e fua ina i o mātou lima, ona o lau wanga lei ma lau alo whamai li tangata lo mātou tamā. Mātou te toe tu atu, whai mabai ma lima o lau whina ngalo whapa ia ma whamanuia i ai lo mātou atua. Ona o Yesu. Amene. Amen. Nai to finangalo e ala le fionga pa ia le tua ia e whaatalo whaatul tātu a inga ele nei tae ao so whaman malo e sul tātu ali ia to sai ma lana tausinga ia malona alofa le whaatua o ia. One of the many things that God has proved to us and stamp in our hearts and memories is that He hears prayers. And e de kausa mo e ka o le tua mai o le tua tari mana ia fia nei tae whataro whatu e te mai le aso mele ainga I'm teary because I'm so happy, I'm so grateful. If I'm out near the tour, wherever God will take this ministry, I always believe in this. We have something for the world. We have something for everyone that will enter this door. And that is the word of God. Like I always say, the church is like the world has nothing to offer the world. And we ought to be different. And God intended for us to be different. Yeah. With David ile tuam fe on tato
O le nea manoa tātou te mafuta ma le tufine kalala, tua kalala I male atali. Ia o le vi inga le tātou te whaafu ile atu e tusa malona wha maahoni. You know, malo fo tātou a inga le talo. I think o ni mea uma ia masuafa o tā ua o le nei tae au sa whai ma prayer request tātou for all this time. Not necessarily for anything, but you know, we are commanded to pray for the body of Christ, and we see God answer our prayer. And there's nothing compared to that joy when you know that you praying God's will, because there are many prayers that we pray against His will, and we are ordered to pray according to His will. So you maybe see the tears, but I'm not sad. I was just joyful and excited. I'm happy for how faithful God is to His people. Yeah, mawhilni awa noe wha talo whatuai, ia ila tō te talo mana tua mai tātō. Yeah, as always mentioned, yeah, the man nai mana whatua ia hao. Yeah, ele intemi, pape nā ona whai ngā taipe, but God knows we always remember you in prayers. Yeah, tu se mal talo mana tua mai mātou. Yeah, ele whaataonga vale, ele manatu malangona, tu sai mal tu talo mana tua mai mātou. So it's a joy. Le ngatou tātou tu e mafuta ma ta mama le tua ma le whanau, ia au whapena fui ona, a whielan au ona. Ma le atali'i hel tātou maftanga. Ia e mise o tātou uma, sa toful tangata malana sa whaile nei vai aso, ia au le neo tātou tu e wheloai, le alofa ma le anga le lei o le atua. So having said that, please, if you have your Bible there or whatever device that you may have, turn with me to the Gospel of John. Ioane lo mata upu e lima. Whapesa ele ia i tātou maftanga, ila sfaraile, ia sa la unga sunga toi ina, ia whenuti, il mta upu e lima lea, ia o le awhalunga lua lea, o le mato mta upu le na fiafi. Ioane lo mta upu e lima, a o la tfia mata mai i le fwai upu e sifulma le ono, se ia o le lua sifulma le wha. John chapter 5, but I'm going to read from verse 16 to 24. Whaitawina i le wha moa, o fionga pa ia alu tātou wali. O le mea lena whasa wā i utaia ia Yesu, wa sa ili fo i e whasioti a te ia. A wana ia whai nei mea i le sāpati. O na tali atu leo Yesu ia te ila tau, o lo ngā lue lo utama e o mai lava i le aso nei. O lo ngā lue fo ia. O le mea lea wā tili ai, o na sa ili o i utaia e whasioti a te ia. A wā ele ngata ina soli e ia le sāpati, a ua feta lai mai o ia, o le atua lona lavata maa. Wa ia whaatusa o ia ma le atua. O na feta lai atu leo Yesu ia te ila tau wa whape atu. E moni o te whai atu ia te o tau, e le mawhai e le atalii o na whai o se mea na o ia lava. A o mea na te vaai atu le tama o whaia, o mea foi o whaia e ia, o lo o whaia foi ia lava mea e le atalii. A wā o lo alofa le tama e le atalii, ua whaali mai foi ia te ia, mea lava e whaia e ia, e whaali mai foi e ia te ia ngā luenga silisili i la ngā luenga. Ina ia o tō o fuai. A wā whapei o na toi whatutu, ma whaola e le tamale uoti, e whapea foi o na whaola e le atali o i la tō ua ia loto iai. A wā e le whaamasino le tamā i se tasi, a ua ia tuu mai le atali, e le whaamasinonga umalava. Ina ia ava tangata umalava i le atali, i whapei o na lato uava le tamā, o le ava i le atali, e le ava lea i le tamā na awina mai o ia. E moni o te whai atu ia te o tōu, o le whaalongo mai la upu matalitonu ia te ia.
Nana uina mai au. O ia te ia le ola e whawavau. E le o foi ina whaasala. Ina o ia. A ua o atu ia i le ola. Sai le oti. E o fionga. O fionga na sauni e whaanganga lava mo lau i kalesia. O mātou i lofo i e leise i si ala, ta i ala i mātou. Wana o lau tusi pa ia. Ma le wha mawhai mai e lo nganga pa ia. Ta mai te le vaenga o leo langa e whapena o na masalo mia i o mātou i tū tangata le iai ma le alofa ma le leio oe. Pe tai o e lava Yesu le ao le kalesia na e whetalai e te le tūla fo ina. I mātou. O au, wholwholanga nā lea li tu i ailo mātou whatu tuanga. Those promises of yours upon which we put our faith, oh God, our hope, our trust. For there's no other way. There's nowhere for us to turn to but your word, O Lord. And we thank you for your word always speaks to our hearts. We thank you for the empowerment of your Holy Spirit that touch our heart and realize how powerful, how useful are your words, O Lord. Mātou talo i whapena no mātou langona lo whetalai mai le nei tahe hao. O seo vai au mai le whaamalo singa. O seo tau le iloa le ala au mai le whaasinonga. O seo tau iai le musua au mai le whaamana, le whaatonu, le whaasino o lo wanganga pa ia. Whaamanuia mai o e tusa ma le mātou whaalongo le ali ia ina lau mea whaingaluenga ia mana vaina tau lava o lo fina ngalo. Sili ona vi ia oe. Whaamanuia i o mātou tangata i lo suafa Yesu. Amen. Amen. E il tala e masene e tātou whapea so se mea lava i eilo na mafuanga. O a mea tutupu e lava tara i e le kei fo. Nā alan. A whapeo whasi mai zesi e lava le tala e whaikalo whai, o tinga ina, po ai o mo lia. A iei lava le tala le si u leo te langona i e le te fo i whasi. E iei lava le mafuanga. I le na matal tu sa faita wina i le fai mai ua fia fasa wa ua fia fasiote i uteia i Yesu. E tu sa maranga kala e iailo na mafuanga. Al mafuanga manino mamati la tila le tau tau atu i ele manga o mia ni suenga lo loto e te iloa ele mafuanga. Yeah, it's surface, it's simple to understand. For me kara kuspaia, wa solia Yesu sapati. Me nga wa fasa wa, ma fia fasioti ai uteia Yesu. Olea, wa solia Yesu sapati. Nei tai out fia talanoia te ol fa na ole tua, I se fa upunga, I se mata upu fa tala fa pe, ol fa ila unga soli sapati. A separate breaking preacher. A separate breaking preacher, o le whaila aunga soli sa pati. E sa soli sa pati, e sa. E leanga sa pati, e leanga. But what's going on here? What's happening here? E tangata whaila aunga ka ua o whalongo whaltala mai. God broke his law for love. God broke his law for love. Church, I want to tell you, there's nothing like that. O le mea foi leo tau fe mekara Ioane, o soli Yesu sa pati. O ia anga sa pati, o ia fatonunga, o ia anga le polo inga sa pati. O Yesu himself, it's Jesus himself. But what's happening here? Is he contradicting himself? Is he breaking what he laid down? O soli ia anga mea fai, o le fa maoni ia, o anga sala ia. Lenga sala o le soli tu la fono. A lefe me kala Ioane, o soli Yesu sa pati, o le mea le walai, o fasa wa, ma fia fasioti, e tangata iuteia i Yesu. Well, I want you to know something here. Lenga ngana Ioane,
ma le tua tala o le whaapunga o le matala no ina, whapena na fōlinga mai ai, o le mea le tupu ea, o soli Yesu sa pati. Soli Yesu sa paki, e kusa ma le viu o wharsai o matangata i utai. Ai le ai ma se mea le tula fono i Jehova o a whaina i le action e Yesu nga whai. O le mea le tupu i, o wha malo lo Yesu le mai le sa pati. I want to read verse 15 as well. If I may, ua alu atu le tangata, ma whae lo atu I tangata I uteia. Notice the next word. Olea, o Yesu. Ua alu atu tangata wha malolo ina, ma whae lo atu o Yesu. Na wha malolo ia te ia. Whanau le tua, o Yesu o le ingoa, o Yesu o le tangata, o Yesu o le upu, o le suafa, o le whapenau na iai le mana, o le mea le lei ai tātou, o le mea valea le lolangi, o le mana iai tātou, o le upu kau whaafefe I tangata, o loo iai le mālaia, e le mamaonga te le atu sau launga I le mua korenitum tāpu mua, la whai mai, the message of the cross, it's the power of God to those who are saved, but it is foolishness to those who are perishing. Kasir sa vali ai lua ko inga kalia. Kasir sa vali lua ko inga reception. On one message, same message, received differently by two kinds of audience. One are saved, the other are perished. And this morning, o ko inga me fo inga tu mana ya te o whanau le tua ia e loa. O lea, e whalango lango lo I loa le tūlanga lo iai oe I lauta lia. Your reception of Jesus, your reception of His message determine which side that you belong to. O lau kalia ma lau tali atu, o lau malama ma lau iloa, e whalangolango ai po ngā whea, peke kamakau, peke anga vale, peke oti, peke māmoe, peke whaolainga, pe te mālaia, peke alu le langi ma leo le whavau, peke alu se oli. And one thing I want to assure you, whanau le atua, Christ never failed to keep us. He even promised us, all those who my Father gave to me, I will never lose one of them. We can never be perfect in this life. You can never be perfect. Church is filled of sinful people who are saved by God. Shall we told with the truth that we are saved, we are sinful, but we need to know that as we grow with our knowledge, we should grow with our holiness. We should sin far lesser than when we firstly received Christ. Tātou te le ato toa I nei. Ia e ola le malama, e le aise me tau skeusiano ato toa. There's no such thing as a perfect Christian. You know why these Pharisees, you know why these Jews came out with this conclusion. They want to kill Jesus because that was the mindset they had. What? They were perfect. They meet God's requirement. I tell you, Sufai mai. O tau o whangu oke mga ia mai whawhai makangaku. O kou o whanau o ngata wheai. Esea, o le tangata whaafia ame o tonu. O le tangata e mga o sau ia Yesu I anga mea whai. Ale makara Yesu, there's nothing. All you need is me. O le kala le leila, o le suafala, o le ingoa la Yesu, o langa tala, o le mata upu sa taru, o le soaki I fofonga, o le tangata whaafia ame o tonu. Ai o le mana I le tangata wa iloa wa ngā Yesu lo nā lai malo, wa ngā Yesu e o lai, o Yesu o le au le kalesia, o Yesu o le li, o Yesu e whai umanga iai le ava le mi ngāo ma le whaaloalo, o le mea ngā leo tupu I peonka whai kawa mai a, o le mea le ngā le whai mai le tua, e a mai le whamasinonga whai Yesu, e sea, ina ia ava tangata ia Yesu. I'm glad that the judgment was not given to the leaders of the churches, of the church. I'm glad that the judgment was not assigned to a pastor. O whaftai le tua, o le whamasinonga ngā amai le tama ia Yesu le alo. O te whaftai le tua ele amai le whamasinonga I le lotu. O te whaftai le tua ele amai le whamasinonga nkoi inga mas whaiwhiau. Asea, anga mai ngai au kou, le aima se sia sao. Anga mai ngai foi aki au, lo fia le lei, lo fia gentle, lo fia kind le ai, ele ai longa sauses. Pe sau foi ngang kakak fia ai le sau si vaenga. Ai ave ia Yesu, because only Him can judge righteously. Only Him. Ngai Yesu lava, e sa olan fausino. Fiangi, we are reaping the consequence of some evil, wrong
judgment. O safa ngai kako I unga ni whamasinonga le tonu ma le sao. Whiangi a inga anga whangua wa ave whamasinonga o na o le sao whamasinonga. Whiangi tangata ma la toa I atatau wa violate ma sofa o ngā whamasinonga le tonu. Whiangi tangata o whapenga o ngā ola matativa wa le ia I la tau, le inheritance es tau ia I la tau o na ni whamasinonga. Whiangi kahaka o whawaivaia ma le koe whio I loku o ngā le mawhatia I le maua lunga o le whamasinonga. Whiangi kahaka o whapenga ngā mamā ni whaaliali. I le mea ia tangata o ngā le whamasinonga al tangata. And God never made mistake, and this is one of the great things that He did. Divine, sovereign option of God is to dedicate, is to give this judgment to His Son. Why? Because only Him can judge rightfully, fairly. Lea la ka whatua te oi, e saula tala whatau ia Yesu, e ola ka haka, e fia whasioki e niska haka. Same message. Mai, o Yesu, mai usau ka malo mai, o Yesu nei whamalo loia tau. A saules whepua mai, o le mea lea o sa ili ai utaia, e fia whasa wa, ma fia whasioki a Yesu asea, because Jesus did the right thing. And because He's our Lord, we are His followers, we always lean towards that. What? Follow Him. By what? Doing the right thing. And guess what, church? When you're trying to do the right thing, all those who want to live godly will be persecuted. And that's why the world is running after you. The church, a Christian, should not run after another Christian. If you think you're a Christian and you find someone that runs after you and call himself or themselves Christian, that's the assurance that that person, that pursuer of you, is not a believer. You're supposed to be brothers. You're supposed to care. You're supposed to love. That gospel, that message, that same message will make you humble yourself, and that same message will make another party want to kill you. E oso le fia fasa wa, e oso le fia fasioki. Ma tatau tusi wa fia fasioki kangaka ia Yesu. Asea fia fasioki la vanga Yesu, awana ia faia nei mea i le sapati. Sa te taunga loto whawhetai, sa te taunga celebrate, o le sa mai ua malolo, sa kaunga fia ua whaalia, le mamana o mea nga whaia e lo lato o tua. A meia, ua fia fasioti, ua fia fasa wama fia fasioti. And that's the measurement. Ole fua nga, whapenao na fua i lo tato o langa i le li. Po nga fia konga te iai le whanau le tua. Lano, ole mea ewa, e sala mea nga whai Yesu. Lono winga o seanga sala. Whamekar kuspai ele yang sala Yesu. Okay, ia whapea la ele o seanga sala. O lea le mea ua lama tia, o lea le mea manga o lau vaenga ia whasi o tia Yesu. O sole Yesu sa paki, verse 16. Amai, o le mea le sa whasa wa ai uteia ia Yesu, o sa ili fo ia whasi o tia te ia. Listen to this, a wa na ia whai nei mea i le sapati. A wa na ia whai nei mea i le sapati. O le tangata mapo tapua inga. O tangata whaafia a mio tonu. O tangata sau ia Yesu i lana lava a mio tonu. O le mele vai, lako le vai misi va venga, misi mele leinga whai Yesu. Lako le vai misi le mafuanga te tau e nola whaftai. Leki ua whai meo leanga sala le loko whafkai. E kene loko whafkai loa, se loa lau whamasinonga. E kene loto whaftai loa, le ai loa sou alofa. Leanga, This goodness, this miracle was supposed to be celebrated. And they overlooked the goodness of God, the miracles of God, because of their judgment. O koe ngā whamasinonga la iai, o lai whamasinonga, whaafia a meo tonu. Paula, whamekala a Paulo, Paula wangale me paua se ai o tau, mai le alofa tū noa, olea, o ngā ua kamawhaio e whamalie le tua,
I au mea ngawhai. Kasi lava le ame o tonu. Kasi lava le paia. Kasi lava le uskainga. E fia ai le atua. Ngā le uskainga ma le ame o kongu. Man le leia Yesu. Mai seia, o kako ame o tonu e pisia pe o le i o le mai. And that's why humble like kako loto maolalo tato and come before God only through Jesus. That's why Jesus said, I am the way. Paraphrase, I am the only way. And the truth, the only truth. There's no other way, there's no other truth. Wana o Yesu. O fai mai Yesu o le atua o lonta maa. A whawhaingo fia, o whai mai Yesu o ia o le atua. Whai mai e tala tato te tae le nei tae a. Whai mai ia nau tato i le atua. Ia nau tato i le atua o le mea ngā le makiva ai ia i. E iai le naunga, ai le o le atua le naunau. E iai le ava, ai le o le atua la e ava ai. E o mai lava ona po nei, o lo tupu ai pea le mea lea whanau le tu o le ese o manatu whatatau i a Yesu. O le kele foi o tangata e manatu o lato i lo Yesu, ai le o le Yesu o le tuspaia. O le Yesu o le tuspaia e whamawhikia lo tatou whamawalunga, la launga kala, e whaali lo tatou leanga ma tatou angasala. Pau foi leo whamasingo e qualify o whamasino e tātou. Leo ngai e tasi ngā malia le tua la naustainga. And when you know that, ai loa lai ole mea ngat whanga ola a le tua, e sa ola walu le tua, e sa ola whaftai, e au lau vi inga. E fia rau tama, e sea, leanga foi ua au noa oe ma le vava aisuru. Leanga foi ua au noa oe ma le whatustusanga. Lang foi wow noa oe maleva ai mo wala. Asia lang kasi la vale mea kau ke ainga o mai. Kasi la vale mea kau ke masanga o mai. Kasi la vale mea I will use the word uniform. Only one thing that will uniform us. Can you guess what? We are all sinners and we love sinning. We are all sinners and we love sinning. Tato tangata ang sala. Tato tangata hanga sala. Walo fangia ele tua. O memo mua la whanau le tua kifia toi whamanatu lo fina ngalo. E leo tangata uma e talia le feta lai mai o Yesu. Live in assurance with that. Ola malo mauti noa whanau le tua. E leo tangata uma la tau te talia sa vale le kalesia. E leo tangata uma e fia kuspaia. E leo tangata uma e fia whalongo le tala ia Yesu. Anke, ai whainga luenga, you know it. Oisika ngaka tu lolo ngutu mele afisina whanga le tua. Ua peile suafa o le ali o se upuleanga. A kupse mea, e masen kaku whalongo o le mea whale tonu e whaongale parau vale. Instead of parau vale, o whaongale suafa pele o lo tatu. That's how much the world been blinded. Fatawa soina. E leo tangata uma e talia le tala le leia le tua. E leo tangata uma e talia le fetalai mai o Yesu whanau le tua. I want to read verse 17. Whamai, o Natalia tu leo Yesu ia te ilato. I want to draw there a little bit. Whamai, o le mea la sa fasa waiu teia masa i le fasioki a teia a ua whaine mea sa pati. A mai kala a Ioane mai, o Natalia tu leo Yesu ia te ilato. O le tala lea le whaipulua whama le lua lima. Mai, o fia fasioti la vaanga ia Yesu. E le talitonu ia Yesu. And Jesus being God, He's sovereign and He's omniscient. He knows what's going on. And listen to what He say. Mai, o Natalia tu leo Yesu ia te ilato. Can you imagine if Jesus was a pastor in our church? Or can you imagine if Jesus is a member of our church? Mai, o Natalia tu leo Yesu
not to anyone else, not to his disciples, but to these self-righteous men. Fa mai, o lo ngā lue lo tamā, e o mai lava i le aso nei, o lo ngā lue fo iau. Same law, different interpretation. Fa nau le tua, I want you to know something here. You know why other people doing things differently from us? It's this very reason. Fa mai kala pe teru I Kirsiano tusi ai. Fa mai o lo fa pe na. Mai our brother Paul, some of his letters are not easy to understand, which are distorted by some uneducated people. O le mafuanga la le e ale ese practice rongo loko le tua ese le faliliwina o afionga pa ia ale tua. Different reception. That's why this same message become a foolishness to those who are perished. Why? Because to them, how can fafenga maliu Yesu? Fafenga oki fuares kangaka ai mangalo yang sala liskanga. Fafeng kupulanga mea o le anga sala uma ai o le langi just by believing without doing anything. That's foolishness. In your human reasoning, that's stupid. But that's how God does things. And you know why God prepared in that way? So that only Him will receive the glory. Ala me kara Efeso ile Efeso lua. Maya ile unga luenga ne imita setasi. Ile unga luenga. We're just being passive with our salvation. Le whana o lea tua. O lea onga lava lea e ola e tātou, e ingosia e tātou e tangata le talton. Mautali o Yesu. O Yesu, eleka kai run out of answer. You never run out of things to say. You always have an answer to everything. He always has an answer. Verse 17. Mai onatalia tu leo Yesu. The accusation is he broke the law. He worked on the Sabbath. And listen to his response. But he answered them, my Father is working. According to a little bit of research been done here, while he's speaking, that exact day is the Sabbath. And this is what Jesus says, okay, you say do not do all these things, but listen, this is the giver of the law speaking. My Father is working. Until now, and I myself am working. What's going on here? This is the proper understanding. Ole malama ol faliliunga sa ole ol tulafo. Leu kalango a Yesu I as sel ol faliliunga ol mela le tu. Ya. E feoki e kanga. E ngosia e kanga. E tangia e tangata. And if you find yourself in a wrong end of the stick, e fa maina o e wele kolangonga so fia la kalaka se loko. Wele ko fiar se loko sa e ke ngofo ko ke lo afto lo ma fa faula ia la to la mi o tonu ma mi o sa o nga o se me manongi leanga ia ita ile vai ma fa fa le ki o tu se fa sala mo pe yang fa se ma kong masione ma tu se fa ita mo le aila. Speak of the water ele ngata na olai ai malua. Speaks of our sustenance and our security. And that's what this Jesus does to us. O Natalia tu leo Yesu ia te ilato. O Natalia tu leo Yesu ia te ilato. O le Yesu tato, o le Yesu e mautali li whana o le tua. O le Yesu e tali atu. O le Yesu e ieila na tali. O Yesu e ieila na fionga. O le Yesu a tupu me whapenga. Tato lo, ia nofo o tato loto. E ieili whai upu whapera kuspaia o lea. O Natalia tu leo Yesu. You know, ke lo me alang faso soso oe. Ke lo me alang whawai vaia oe. I lo o langa ke usiano. O ame kupu malu tau. E ngalo ya ke ole me lea. O lea, o Natalia tu leo Yesu. Don't try to come up with an answer. Let Jesus answer for you. O lea, maka kuspaia. O Natalia tu leo Yesu. Matfa palangi. But he answered them. Why? Ele qualify oi, ele loy oi, I kali vo ese se o kali. But let Jesus answer for you. He did that 2,000 years ago on the cross.
And you know what? That was the only answer that fit well. That's the only answer that multi-applicable to any question that the world gave us. O Natalia tu leo Yesu. Fafela I lo me kakalo fale kong. Read this o Natalia tu leo Yesu. Fafela I lo me kakalo le famaongi. Remember this o Natalia tu leo Yesu. That's why he came. Why? Because you cannot offer an answer. We all fail. We all disqualify. We have nothing to bring. And only Jesus that we need. Now, Yesu, lover. We sing so often, oh, Jesus is the answer, Jesus is the answer, Jesus is the answer. But when we face hardships in life, we try to answer. Don't waste your time. Why? Because you will never have the right answer. Only Him is the answer. Let Jesus answer. Let Jesus answer. Let Him answer. That's what is happening here. Let Him answer. I will let Christ answer. Fulfill your attention, your service, your commitment. I'm not promoting all those negating things, but what I'm saying is only Jesus can give the right answer. When you try to answer, first thing you're going to lie. Second thing, you're defying the promise that Christ gave us. And you'll never find the right answer. You'll never. Oh, how I love this word from my o Natalia tu leo Yesu. O ila tole o tangata mapota poinga. O tangata self-righteous. O tangata manatu la kokelemo mia Yesu. See, the very thing, the very person, the very word that they need in order to be saved, they try to kill. And we can never suppress the truth about Christ. Magala Yesu, Petru, ke alfo la mo maka Petru, a mato wo e ya te ai o ya te oe upule ola. That's why it's vital to preach Christ and Christ alone. Preach, that is our message. That's why it broke my heart and it makes me angry when I heard this man says, when you preach Christ, that's a wrong message. For us, JCC, that's the only message we have. Only Jesus is our message. That's the church message. That's our gospel. We know nothing but Jesus, and we preach nothing but Jesus. Like Paul says, Megara Paulo, e o mai u kaia e fia vangi va venga, o mai ia elengi e fia e filosofia ma me vapenga, ai la unga tu tatou ke riso na fasatorina. E maua lalo e wha maulunga e poto e lewa lea e malamalama e le pongsa e ma losi e le vai vai e ma ngalo e le angsala e ola e le oki when we preach Christ. Tara noa tangata o lo iai le pule le ai ma se tau a feinga o se kala. I'm going to read it again. Mai o Natalia tu leo Yesu ia te lato o lo ngā lue lo utama i le aso saa. O lo ngā lua lo tama i le sa paki whai mai lau vaenga ia e whasa. Ai le ngata ngā lua lo tama o lo ngā lua e fo ia. E le aise mea ngā whai e Yesu e le i o ngā tasi ma le whina ngā lo tama. O le tua inga le ia i o sole Yesu sa paki. A whaalongo i le defendinga e Yesu o lang sol sapaki. Verse 19. Whai mai, o na wheta lai atu le Yesu, again, o na wheta lai atu le Yesu i ate i lātou, ua whape atu e moni o te whai atu i ate o tau, e le mawhai e le atali o na whai o se mea na o ia lava. What Jesus says is this, everything that I do is my Father's will. Everything that I do
Not one is contradicting my Father's will. Mea uma lava ke whaia o le finangalo na o tama. Mea uma lava ke whaia o ke le whaia ngā au e whai e māsanga e tutusa. O le finangalo o le tama o le finangalo ngā au. O le mea manao o le tama o le mea ngā e whaia. E le mawhaia le atali o na whaia se mea na o ia lava. A o mea na te vaai atu le tama o whaia o mea foi. Na te ia whaia. O lo whaia foi ia lava mea. Ele atali. A whawhaingo fie, nā la ona, pe a whape, e whaiskala isu whape, ngā langa o solia sāpaki. Rang over aifo i roka mala e soli sāpaki. Ngā langa o whaamalo o lo i le aso whai mai o koe whaasā. Rang over aifo i roka mala, o lang whaamalo o lo i le aso. Whai mai o koe whaasā. Can you see the dangers of misinterpretation here? Can you see the danger? It's cost you your eternity. It's cost you heaven. I know what I'm talking. You think of the election and predestination. It's cost you your eternity. Ile se se o le whaliliu, ile se se o le whawingaina o a fionga pa ia le tu. A whawhaingo fia e ke alua I se oli. Wrong knowledge will never end up in heaven. E iei temi e whai e le tū ma le anga, e whai e le nganga mapotapu a inga ma tū ma meo masani ai, au whai le ma pāpupuni, il faultanga ale tu. That's the spirit le mai malauri. Meronga lua fana o le tu e le tangata uma e mawole ola. One of the doctrines is struck olai ia le langi matangata lotu. E le tangata uma e ole langi le tangata uma faulaina. Let me tell you this much. If you feel that fear, if you feel that concern, if you know that Christ is your Lord, if you're going to church, if you're sitting here right now, let me assure you, you know why you do those things? You know why you have those things? Because the Holy Spirit leads you to that understanding. Let's have this consideration. You are the Father's gift to His Son. O oe ole mea alofa le atua le tama ia Yesu ke risolo nalo. Ai fai mai le kala Yesu ilana whatau tufoi le mai. O kou kamala langi e te ave ese me le anga I lau whana. O le tali ele ai. Fika la il tatu tama, le atua le tama. E ave e le atua se me le anga ilona tali. And you know that me le leinga ave le atua longa kari. It's you and I. O oe ole mea alofa ale atua ia Yesu. Feso va fea o ke ang sala o ke le uskai o ke whalong ka o ke mawhawhau me leanga. You want me to change? Okay, listen to this. O oe o le mea alofa le atua I lona tali. O oe o le mea alofa le atua I lona tali. Keep telling yourself that. O le mea mua. Awape, o le tangata, e le tangata umai o le mea lo le atua, o le mea mua, o le whaola ina, o le mea whaia le tama a toa ma le atali. Finangaloina le tua tama whataunu uina e le atali. E le ngata o le finangalo le tama ai o le finangalo fo I leo le atali. Peitai e leo tangata uma na oe ua loto I ai le atali. Turn with me to verse 21. Mai a wafa pei ona toe whatutu ma whaola le tama ye ua oti e whapea foi ona whaola, e le atali. Listen to this. O I lātou ua ia loto I ai. Do you know, o le intento longa loto ia whaola ina oe, mea ngā ua whaola ina ai. Ai a wha wau le whamkalanga, pe a wha uma le whai upunga. O I lātou ua o se oli. O le fua o le lātou whaarong tā, Malenga wa'i a Yesu. But listen to this, I'm going to read this. Mai.
O lātou ua ia loto iai. That was his will. God never failed to save the whole world whanau le atua. Mai, e iei ese mea whangatai le atua. No, there's nothing. Whangatai le atua nwhao la inga laulangi ako. No, but that's not his way. You sit here right now, you fear hell, you love God, you fear God. Because of this, God stir something in your heart. A dead man spiritually cannot fear God. You know why you fear God? Because the Holy Spirit regenerates you. I'm not talking about perfection here. I'm talking about direction. Direction, mga ala nga iay tato. Ole taia langa tato te o nga iay. We can never be perfect, whanau le atua. But the more we spend time with Christ, the more we love Him and we don't want to upset Him. We don't want to live a sinful life. We want to live a holy life when we spend time with Him. And just like this man leng whamalolo Yesu, nga umolong whamalolo, whamaila waalum mawhai tangata o Yesu. O Yesu. O mea moni, ele o matuai loa le laulang. If you love people, you gotta preach the whole counsel of His word. Don't just tell the good part. Tell the bad part as well. Don't just tell about His love, tell about His wrath. Awan nga kala ngoa le laulangi le alofo le tua, kala ngoa fo ile toa sao le tua. Ai le ko sa fua le tua. E toa sa le tua ile tangata e fafo atu Keriso. There's no heaven outside Christ. There's no forgiveness outside Christ. There's no eternal life outside Christ. Mea ngā rewhai mai o whina ngalo fo ile atua ina ia atoa ia te ia mea uma. Everything is in Jesus. Everything is in Christ. Whanau le atua. O Yesu e whaola. I want you to know these words. I'm going to read that in English. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life. Whaapea fōi o na whaola e le atali'i o tātou ua ia loto iai. I cannot think of anything more profound, more precious than that. Olea, the ability of Christ to save. Ole mana ia Yesu e whaola inai. O pengi upu tongi atu I ma o ile upu lea ole whaola ina po le whaola tanga ai matila tila e te lena wā. Rona tā olea ua whaola mai Yesu ia I tātou. And don't forget that last part. O I lātou ua ia loto iai. But also gives life to whom He wishes. Third and last is this, whanau le tua le nei tae au. O tangata uma e te tau o na ava I le ali. Everyone must honor God. 22. Pamai, a wā e le wha masino le tama I se tasi. A ua ia tuu mai I le atali. Le wha masinonga o malava. For not even the Father judges anyone, but He has given all judgment to the Son. It's deliberate, it's definitive, it's encouraging. E whaolain, e mawhanawhana ia o le tangata ang sala. O upu e loto tele ia o le tangata leanga. O upu e whapenau na whaatupu mālosi e toe a fua e le tae au I lo o langa au auna I le atua. O upu ia, whai mai, a wā e le whamasino le tamai se tasi, a ngaka I ngar whai kau, fia e le laulangi, fia e le tangata
Kerisiano o la whakamala ma le alofa ele atua. Ai a wha wau o ngai lola e whai mai a wā e le wha masino le tamai se tasi. A ua. But, you know, I told you about that word. But he has given all judgment to the Son. A ua ia tu ina atu le wha masino ngā uma e lona alo. I le atali. Ia pe o whatu te mo whanu. Whawhetai e le avea ia la vea po whenguki po aiengi. Whawhetai e le amaya ia ana ave ia Yesu. Whai mai lola ia leo kala kuspa ia whai upo e luas whamal tolu. Ina ia ava tangata umalava. That is the reason. That is God the Father's reason why He gave the judgment to His Son. God knows that the world will never honor His Son. One day, you may miss all other things, but this thing you'll never miss. One day you will stand before Christ. E iai le aso te tua e luma keriso. E le leila lau tu o oe o le akali o le tua e whai po au mea whai. E le anga lau tu se whai aku Yesu e le pilongo I. And I'm not expecting that from God for us. Because any Christian will face his Lord and take account of how he lives his Christian lives. Eternity is no question, but how we live, are we honoring His Son? But He has given all judgment to His Son, 23, so that all will honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. O le whamoe le tama, na ia tuina le whamasinonga o malawa I le atali, na ia ava tangata I le atali. What is your regard of Christ? Is He your Lord? Is Christ your God? Are you serving Him? Are you honoring Him? Are you worshiping Him? Sabbath-breaking preacher. O whai la aunga sol sa pati. He didn't break His law. He broke the man's tradition. He's the judge. And He's the only righteous judge. So when we speak of Christ being the judge, it gives comfort to our souls. Ai tala noa Yesu le whamasinonga, le whamasino sili, e mai al mawhanwhananga I o tātou anganga. E mai al le whaalotu te lenga I lo tātou popole. E mai al whamauti noa I lo tātou masarusalo. E mai al o look forward I le langi ma leo lai whavavau, au e ola I le neo langa whaingatā ma le le tūmanga. Whalang kāl whaltua. He's the righteous judge. O whalong tāl whanau, He's the righteous judge. O e whōlinga mai wa le alofa lau tāne ia te ui. He's the righteous judge. O whōlinga mai wa amusia I au e au woman mako e kālesia. He's the righteous judge. And guess what? He's the only judgment that matters. Who cares what the world says? Who cares what other Christians say? Who cares what your family says? Who cares what your friend says? Who cares who are those, whoever they title that they are calling themselves? Who cares? O e ala pe ale ko e whasanga mai au. E ala pe a itangia o e ko e kālesia umala mai silo ko umala ko ainga mar ko umala. Paula valea o tangata ale fia lo ya ki oe. There's nothing more left. But if He is happy with you, and He is, and you know how He showed His care for you? He became man. He died on the cross just to have that trust of you,
just to meet that requirement of his judgment. Sao Yesu mamaliu ile oki sa kaunga oki ile inosia sa kaunga inosia oe na inosia Yesu. A inosia oe fa fetai ile tu. A musia oe vi ia ile tu. But I'm not expecting that from this church. Why? Because you are taught with the Word of God. Tato fatu tua matal tonu il famasinonga alfa ilaunga sol sapati. Famanuele tua tu sai mana fionga le nei taia ono Yesu. Amen. Gracious God, we thank you. Mato vi ia mafaftaia oe tama tu solo famana tumai. Tama mato te nau e whaamatala ma whaailoa ma o fionga loloto e le ausia lava e mato. A mato te vi ia oelo nganga pa ia ma lana ngā luenga tā lai whaamanatu whaamatala loto i o mato loto. Le monio o fionga le atua. Whaftailo whaamanatu mai, whaftailo whaailoa mai. Talo matu i nātu o luma lau whanau uma i la loifo le nei whale. Ta mati nā whanau le matua tau lava i se au pito i titi le ali i mātou te tu i nātu o luma. Mātou te lafua i atu i o au ma le whātua tuanga ma le wha moe moe e wha maoni e alofa e matautia oe la vea i lo mātou tua. Mātou whaftai au folfolanga wa e wha maoni, mātou whaftai au folfolanga wa i ate oe le mana e wha taunu i nai. Lo mato fatu tuanga, lo mato taltonunga, lo mato fa moe moenga, o ia te oe, mana o oe lava to tasi lo mato li. Father, we thank you for your promises. We thank you for your word. We thank you for making us an object of your love and your promises. Vi ia oe whaava vauta maa, yes tasi la loifo le nei whale le atua. O iai se mea o atua tu vale mapopole ai, ta maa, mātou te talo ia te tangi lona loto, ma lona mawhauwhau au a fionga, o oe te tali atu lo mātou ali, i le wha masino mai le laulangi. O oe te tali atu i le tusi lima mai a tangata le ali e. O oe te tali atu o awana oe o le wha masino sili, na e whaia le taua mi o tonu ina mo i mātou. Father, we thank you for your justification. We thank you for taking our place. We thank you for your mercy, your grace, your goodness, that you make us recipients of, O Lord. Whamanuia oi o tangata, whamanuia oi so stasi o tia ile nei sa vali, e sili ona vi ia oi tuso lo o lofa le mawai mo i mātou, e whaavavau lava ono Yesu. Amen. Amen.